umfana nje engifuna ungidlulisele kuye umyalezo yilo abathi umlabalaba ngimthanda kanjani kodwa ngaba disappointed ukumbona engene stage engaphethe mic umfana omncane Bangani zakwethu kuphi nakuphi la kufinye khona umbuso njengamanje. Cothi mawusuku lokho lokuqala la usubscribe, ungasubscribeile isono, ongalikeile isono, ongacommentile isono, ongayilikeile video yethu isono, ongayishareile video yethu isono. Bangani zakwethu sikhulume la endaba kaBig Zulu ne statement alokho esifaka kancane nje ngomaskandi. Cha isikole saBig Zulu bakwethu hayi. Sona siyaphasa phela kodwa hayi. Usefuna ukusilahlisa manje usefuna siphile ngendlela efuna ukuthi afuna ukuthi siphile ngayo yena. Yabona umthandeni lengoma ethi hayi amakota ngqo njengamanje labaculi abangcinile babhizi bavumelana noBig Zulu. Angazi ukuthi bancane noBig Zulu ngoba akaphethe ngisho abaculi bamaskandi no connection nje futhi kamaskandi akawuphethe kahle kodwa bona babona ngathi awuyangena intweni umuzwana noBig Zulu noma ubanjani. uBig Zulu akafani intweni bafethu unawo plug omncane for abaculi bamaskandi kodwa lesikole sifaka njengamanje siyabheda leso uthi iginci ingaphathwa stage akaphathi mic umculo ongasiphethe isiginci akaphathi mic ongasiphethe isiginci ongayiphethe mic wrong akaphathi mic igcwa amalasho kahle lathi Musana ukulawula musana uzenza ujumbo noBig Zulu labaculi vele bona bebengaphathi lutho oBig Zulu usiko labo emic ngisho ngathiwa bebengenzi lutho ngale wokuthini angithi bona barama athaba ngikutshala le ndaba yabo. So lento le ayikho good for abaculi bamaskandi ngoba abaculi bamaskandi isign isikhala abasiphathayo estage esirepresenta umaskandi isiginci asikho esinye ngoba kuphatha awubuka ngoba kuphatha ubasket awuphathi lento le awuphatha ama keyboard kuphathwa nje isiginci kuphela isona esirepresenta umaskandi. So mina ngibona ngathi isikole saBig Zulu bawethu si wrong baningi abaculi abakhalayo ngaso kodwa bakhala isinyelela ngoba bafuna uvele obala ngazi noma bancenge noma kunjani kodwa nje isikole saBig Zulu bawethu hayi siyabheda ke leso uthi isiginci singaphathwa manje akuphathwa imic. Ngimbone ekhuluma nalapha kwenhlaka production ethi umlabalaba wambona ese stage wamphoxa ukuthi engayiphathi imic kwamela aphathe mic angaziphathi isiginci umlabalaba kwi-performance nje wenza ngendlela odlala othanda ngayo. Umfana nje engifuna ungidlulisele kuye umyalezo yilo abathi umlabalaba ngimthanda kanjani kodwa ngaba disappointed ukumbona engene stage engaphethe mic umfana omncane ngicela ungidlulisele ngiyacela mfowethu ungidlulisele ukuthi ngithe kuye iqhawe lela ngilikhonze kakhulu ngidlala kakhulu futhi ngicela lingangene stage mic lingayiphethe yini athi ayiphathe lo mlabalaba imic umlabalaba uyodlala iCD noma uyodlala USB uthi akayiphatheleni imic ufuna enze njengabo ufuna aphile njengabo cha bafethu kahle nini kahle na uBig Zulu lo siyayithanda inkabi siyayithanda ingoma zayo umbayimbayi kodwa hayi umbayimbayi so uqhumisa sobheza ngawo manje misibheda ayiphathelwane imic uma ukuthi uzodlala ngeCD ngombuza ngithi uthi isiginci siphathelwane uma ezodlala ngeCD iphathelwane imic uma ezodlala ngeCD ngoba imic phela ufika uperform ebesiyoyilanda lapha uyicela ucela ukukhuluma uqede uphinde ungene equlwini futhi uma ungena equlwini uyidlalela ingoma udlala ingoma nezinkaba uma uthi uyamayima ngalendlela umayima ngayo yena uthi umlabalaba akayiphatheleni imic ayiphatheleni imic engezokuyisebenzisa ngoba phela umlabalaba usuwedlala isithi unless kuukuthi uzokwenza ibacktrack it's a must ukuthi kumele aphathe imic yabo. So isikole saBig Zulu bafethu angazi noma mina ngedwa nesibone ngathi siyafeyila kodwa nje siyabheda totally angigxilile kakhulu kodwa nje siyabheda ngenza kwethu ngiyafisa ukuthi ngizuvule lapha na comment section ukuthi le ndaba le inyusa amaphaphu siyabheda ngesikole saBig Zulu so ukuthi akuphathe imic ufuna ukuphila ngendlela ethandwa yena abaculi bamaskandi engaculi umaskandi ngokuthi wamukelekile nje ngapha ezinkabini zomaskandi yena usebona ukuthi manje ufuneka akhothe afundise abaculi ukuthi abaphile impilo isiginci sipresenta umaskandi uthi uyiciko lamaskandi wena imic ipresentable ngisho ungayithenga uyiphathele lapha uBig Zulu phela ngisho ungayithenga uyiphathele akunankinga uyithenga uyiphathele yona stage presenter lezinto zabo hip hop nani. So mina ngibona ukuthi isikole saBig Zulu sizophasa kodwa ngisazoke ngimention inkabi la ngezwe ukuthi ngempela uvolazo luthini mayelana nalolu daba inkabi ejwayele ukuhlaziya osiqiniseko
mhlambe nongizwe uma bengakwazi ukufika akengeza ukuthi ngempela le statement sabheka izulu sithini kahle ngibambe lapha no comment section kanti zakwethu ungakhohlwa ukusubscribe, like, share and comment.